payabak po kaya kayungan, bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yun po masalesa rin kaya kayong face mask hanggang mayari po yung misa, at agkatan la po rin malda na makyabe tamo po makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kasibayo kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po, para king 8th-day Novena Mass, Holy Face of Jesus, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Tayag Di Mabuyo family, Rico Henson, Patrick R. Cura and family, Angie Season, Jojo Makapinlak, Gloria Makapinlak. Para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, dari Rani Joshi, Perla Andal, Esther Viray, Serviliano Viray Sr., Florencio Dabu. Para king kayadwananda at pamanantabe ng banal ay espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia, Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Loveniza Nuki and family, Rico Henson, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Elian Joaquin, Blanca and June Canlas, Emmanuel Bernardo, Cynthia Bernardo, Forever Ilago, Pro-Life, para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and Children, Olivia Balatbat, Imang Auring Between and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imang Auring Between, Aria Zwetzer, Ler Paras, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, James Coleman, Marichu Cedro, Edgar Bagam, Gemma Makapinlak Rosal, Flores family, Heinz Floyd, Steve Floyd. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabie, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Hanson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Marian and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chuwatang Eng, Yao Bong Teng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Simeon, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Guepo, and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag,
Alberto Manalo David, Elizabeth Chopaco, Jacqueline Zembrano, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Nepomuceno David, Daisy David, Hilaria Di Malanta, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Cecilia Y. Puno, Redentor Roque, Dominador and Dorotea Barion, Rogelio Gutierrez, Oscar Gutierrez, Efren Gutierrez, Noe Breboneria, Ariel Briones, Dante Simeon, Jonathan Pangilinan, Edwina Beth Pangilinan, Lucia Simeon, Federico Gutierrez, Gloria Gutierrez, Olivia Javier, Oliver Gutierrez, Noel Gutierrez, Bobo Juan Isip, Jesus Gutierrez, Renato Pineda Sr., Jose Manaloto, Pilar Manaloto, Juanito Meneses, Fausto Herrera, Catalina Herrera, William Hill, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Jeriel Dizon, John Joseph Balahadia, Gavino Tolentino, Lourdes Pangilinan, Antonio Pangilinan Jr., at pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na reng mangailangan king pakalulu ning Ginoo.
ginig paning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating sala ning banal Espiritu manatili kekayangan. At keka antiburin. Pakamalak kong kapatad, pasibayo po inaus na katamot tinipon ning Gino, bata mong makirandam karing kayang amano, at tanggapan ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Nga ng San Pedro king Gino, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Atilo kang Kristo ring amanong babiye-biye alananga, karetang biyasang makirandam, ampo pang tutupad kareti. Nya makirandam tamo po karing kayang amano, kaibat nanita tuparantala. Para karing penandit, tala tutuparan, ding amano na ning Diyos, pasibayo po manyawad tamang sikanan, grasya, manyawad tamong kapatawaran, uling tutuyang malugod at mapamakalulu in Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong hina, king isip, amano at dapat, at miyayalawang kakulangan. Uli ni tayo panigapupo, kan Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo po, King Diyos, sa ginutang. Ing Diyos, amayupaying tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa, king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. O Diyos ay pamin, king anak mong Yesu Kristo, pepakit mo kaya kami in kamulo, at tinggap mo kami, ikeng palpikasalang tao, anting kaya kangana. Idake me kaya kaming puso mo, gawan mo ken mapamakalulu, at maganagang balayan, baking mabiyas aking paralaning, pamanusig mo kaya kami, banatanggat mi, ilang alang pasubali ring sabla, ban mamatawag, at kalingwaning hanggang sukalalo, at maging lalong kawangis na ka. Itiyadon mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ama bibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggamang king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Levitico. Nga na ning ginukang Moises, sabihan mo karing memalen ning Israel, magpakabanal kayo, uling ako, ing ginung kaya kayong Diyos, banal ko. Katatanam mo laban king kanino paman, nune makipagsalita kayong tapatan kaya, ban kayo mikasala, king uli na. Kayo magbenggansa kanino man, ni masinop sa manglug. Luguran niya, inka para yung tao, antimo, ing pamaglugod yu, king sarili yu. Ako, ing Gino. Ing amano, ning Gino. Salamat, King Diyos. Purian me, Ingino, o kaladwa ko, mabilog kong pangataw, purian me, lagyo ng banal, o kaladwa ko, Ingino, kaya kayang purian, sablang kaya kape panabang, musana kakalingwan. Sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sablang sakit, pakayapa na ako, king kamatayan, kakabos na ako, ing lugod na't lunos, pagkalub na kako.
mapaglunos siya at malam ing Ginoo. Eya agad mimimwa at tapat ing lugod na. E nakatamo papatulan, agpangking depat tamong kasalanan, niyablasan man, agpang karingkekatang dewakan at kamalyan. Makanano yang marayo, ingaslagan king albugan, makanyan lakarayo, king Ginoo, ring kasalanan tam. Nung makanano na lang lulunusan, ning tata, ring anak na, makanya na lang namang lulunusan ning Ginoo, ding ating takot, king kadiyosana. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Korinto. Kapatad, eyuwari balo, king templo na kayo ning Diyos, ating Espiritu ning Diyos, manuknangan niya kaya kayo. Inya nung ninuman si Rane ing templo ning Diyos, ing manira siran niya naman ning Diyos. Huling ing templo ning Diyos, banal ya, at ikayo mismo ing templo na. E nasukat piperyat na ning ninuman ing sarili na, nung atin ke kayong mimisip, ing biyasaya agpangking paglalawe, ning yatong iti, sukat yang makapangmangmang, bayang maging tune biyasa. Ulinging kabyas na ning yatong iti, kamangmangan mo, king arapa ning Diyos. Huling sasabyan na ning kasulatan, darakpa na lang ning Diyos, ting biyasa, king sarirang katoswan. At ing aliwang kasulatan sa sabyana, balo na ning Ginoo, king alang kabaldugan, ing pamisip, daring biyasa. Uli na niti, e nasukat ipagmaragol ning ninuman, ing arapat ning tao, uling ing sablang bage ke kayungan. I Pablo, i Apolos, at i Pedro, iting yato, ing biye at ing kamatayan, ing kasalukuyan a panahon, at ing paintungol, iting sabla ke kayungan. At ikayo kang Kristo kayo, at i-Kristo naman, King Diyos ya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia.
Anda kayong kakaluguran nga naning Ginoo. Uling ing sablang dimdam ko, kag igpa ko. Pepabalo ko ke kayo. Ginoo mantabeyo kaya kayo. At keka ang timurin. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga nakaringkay ang alagad. Dimdam yun naman may sabi, mata, libe, mata, at ipan, libe, ipan. Dapat ngeni ako sasabihan ko kaya kayo, ablasanan marawak, ing taong dinapat marawak kaya kayo. Nung ating tampaling kaya ka, kingwanan mong pisngi, irap niya naman kaya, ing kay limong pisngi. Nung atin mandalom keka, banya mong akwa, ing kekang baro, ibiya mo kaya pati na ing balabal mo. Nung atin mamilit kekang papusana, ing kargana kilubning metong a kilometro, pusanan mo ng hanggang 2 kilometro. Nung atin manyawad keka, dinan me. At nung ating mandam keka, paraman me. Dimdam yun naman me sabi, luguran me ing kakaluguran mo at pikasaman me ing kasalang mo. Dapat ako ngeni sasabihan ko kaya kayo, luguran nyo lang ring kasalang yo. At ipanalangin nyo lang ring lulupig kaya kayo. Kanita maging tunay na kong anak ningig payong at subanwa. Ulinging Diyos papaslag ni ing kayang aldo, karing marawak at karing mangaya pataw. At ipagkalub na ing kayang uran, karing darapat mayap at karing darapat marawak. Nanong ablas ing kay kayong paninayan king Diyos, nung luluguran nyo lamo retang malugod kay kayo. Agyang ding talapan yingil buwis, makanyala naman daraptan. At nung ding kakaluguran nyo ilang paksabyan nyo, at inwaring karaniwan kanita, agyang ding pagano, makanyala daraptan. Inya sukat kayong maging ganap, nung makananong ganap ya, ingig payong at subanwa. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Good morning po, kaya kayungan. Kumusta na ko po? Nino puring mimwa kaya kayo. Inyang milabas sa Domingo o iteng pegaralan tamo. Naku po kaya kayo, Christianity is not only about Jesus. Christianity is a way of life. Kailangan may biyabiyata mo agpang king turuna ning ginuta mo. Nyapin po kailangan balang Domingo sisimbata mo. Dengalwa kay Kuya Doldo, batayang damdaman ing amano na ning Diyos. Maging giyala king kakatamong biye, ding kayang amano. Nya importante la pureng rules and regulations nga ko kay kayo. Importante la ring batas. Batas keng barangay, batas keng probinsya, mabilog a bansa,
batas o kaya rules and regulations keng pamilya. May nakin akong pamilyang alang rules and regulations. May nakin na kayong alang rules and regulation king meto nga barangay o kaya alang traffic rules and regulations. Ding batas po atilang pake. Ban kanita maging mapayapaya ing meto nga bansa o kaya probinsya kaya barangay. Makanyan muna naman kingapong Ginoo. Ding batas na tandano po ning lugod na. Ding kaya kayong rules and regulations keng pamilya tandano ning lugod yu karing anak yu. Potang ding anak edo pamintuan ding kaya kayong batas o kaya rules and regulations tuntunan ding anak yu mipahamak la. Nung sabihan na ning pengari, agad kang muli anak, ka magpuyat, masya siya buntok, migpuyat siya, maminto, bandantaw limisan al dominuliyan, mabuktot siya. Makanyan munan po keng traffic rules and regulations, nung alang batas ken makananuta mo, misasapungan laring tao, maka red name, sinulong ka pa. Nanang malyari kaya katamong, aksidente, kamiras king pupuntalan mo, makanyan muna naman king Diyos, potang ita tutupad karing kayang amano, tamong miras king banwa. Amen. Nya Christianity is a way of life. Kailangan po mibiyabiyata mo agpang king amano na ning Diyos. Uling ding amano na, ding tutupad kareti, babielang bie alanangga. Introduction niya pa mo po yan, Hanggatang alas 12. Amen. O yan po, at anyang mila ba sa Domingo na ng dimdam tamo, nga ng Jesus, dimdam yung kanita, kayo makamate. Ing ninuman makamate at inyang pakibatan king piyukuman, tutuya po itang. Pero palalaman ng Pang Jesus, dapat ako sasabihan ko kaya kayo, ninuman ing mimwa king kapatid na at inyang pakibatan king piukuman. Bakit kamwa? Anger. Anger is a brief insanity. You are insane. Nga ka magdesisyon po tang muwa ka, ala ka king sarili mo. Bayo ya po makamating tao, mimwaya pa mo. Inya piniyesus nga na, ing ninuman mimwa king kapatid natin yung pakibatan. Lalong-lalo na po pakiwang king kamwa, king are amalangi. Alimbawa ting are ken malangi silaban me biglayang mibwa. Milablab at biglayang matda ning misan makanyan tamo. Botang mimwa tamo na ano yung gagawa na ning tao, may biglay at inyang dimdam at inyang ikit, mimwaya, kastan mo abaril niya patene. Bayo ka makamate, mimwa ka pam. Nyayang gino sa bata ng yeni, ing ninuman mimwa at inyang pakibatan. Nano pa po nga gawa na po tang mimway at inyang tumbukan at inyang aksyon. Po? Dapat yung kasalanan na mo itang aksyon at yung inaksyon. Potang paglibakan me ing kapatid mo. O yan, pamagsalita. Mo po king dapat. Pakit mo king pamagsalita. Paglaitan me, contempt. Pamaglait, panagkasanan me. Bawal po'y managkas. 1 Corinthians chapter 9 verse 6 nga na, ding manabo king impyerno, immoral, ding makipangatawan king kalupad ang lalaki ang pong babae, niya yung Catholic Church against siya po king same-sex marriage. Against siya. Kaibat nga na, o renit pa, ding mapanagkas, ding lasenggu, ninong lasenggu ken, manabula king apining impyerno.
Potang managkas ka na nung aning sasabihan mo, uling mimwa ka, managkas ka. Poning, ako po makambi example kini, managkas ko po, kapanagkas ng Father. Ali po, babi ako mga limbawan, potang, anyang milabas sa Domingo, migsalita ko Dinada ko po ng limbawa, bisa ko po, o lina po. Ikay na mo, pakiramdaman niya, potang managkas yung meto nga tao, nakatsura. Ikayo pong pengari, buri yung panagkasan ng koring anak yo, eyo buri. Nung eyo buring panagkasanan na rin anak yo, di lalo na yung Diyos, anak na katamo. Nung kayo mimimwa kayo po tang panagkasanan doring anak yu, di lalo na yung Diyos ag igpa ing migla lang kaya katamo, anak na katamongan. Lalo nung kayo mimwa kayo, higit siyang mimwa ing Diyos, ang migla lang kaya katamo. Mimwa ka, magsalita ka, ating kang nga gawang matsura, ating kang nga sabing matsura, at nanon pa po yung kasalanan, potang mimwa ka, tanam mo keni. Hanggang mabiye karugo, tatanam mo keni. At aliwa pa po ita, potang ika, tenam mo keni. Migplano ka pang magvenggansa. Amen? Mablas ka. Nya yung ginuta mo lalako ng kamwa. O nano pa po nga na, be angry, but do not sin. Ephesians chapter 4 verse 26. Be angry, nanwe po ita. Ing anger keniyapin po, tangi kayong pengari, mimwa kayo kareng anak yu. Mimwa kayo uling kaluguran nyo la. Pero sung mimwa ka, sabianan nyo ring anak yu, sasabianan nyo la uling kaluguran nyo lang. Kay ba't mimwa kayo gad minuli mimwa kayo. Pero kay ba't yung mimwa, kinauling anak yu, ko may kasala. Pero, nung ikami mo ka, beril may kasala ka. Timbok migsalita kang ama nung pamanagkas, pamaglait, o kaya sinimpan mong kini, kay ba't magbenggansa ka, o itapuing kasalanan. Ngini, muntata mo po king Ebanghelyo, first reading, second reading, third reading, makirandam tamo po, ang manununing Diyos deti. In first reading na nung sinabi na, ning kakatamong Ginoo, nga na po, magpakabanal kayo. Magpakabanal kayo. Nga na, sabihan mo karing memala ng Israel, magpakabanal kayo, uling ako yung ginungke kayong Diyos, banal ya. Banal, I am holy. Nano po yung holiness, nano yung kabanalan. A holy person is a loving person. Malugod siyang tao. A holy person is a loving person. A loving person naisipan ng kayang sariling kapakanan. Ingisipan ng kapakanan da ding aliwang tao. Nyapin po selflessness, denial of oneself. Nano po yung kabanalan natin yung binye mapilang keni. Katatanam mo o hindi pegaralan tayo last Sunday. Laban king kanino paman, nune makipagsalita kayong tapatan kayo, bane kayo may kasala, kinguli na. Katatanam mo kayo magbenggansa, lintonin naman po kini, itamong tao. Lalong-lalo ng powerful ka. Panupaya da pureng ding makwalta. Kung against ka rin makwalta, sungin nga kalaban mo makwalta yung mabandiya. Ginuko, makalunos ka. Uling powerful lang. Uling may influential lang. Dapat lalo kang miraragdagan kabiyayan, lalo kang biyasa, kailangan magpakumbaba ka. Ikay makaintindi nung megaral ka. Po? O yan po, kayo magbenggan sa kaninuman ni misinup sa manglub. Kami sisimpang sa manglub. Luguran niya yung kapara yung tao,
anti mo yung pamaglugod yung king sarili yung. O ini po, be holy. King Ebanghelyo ngeni nga na, be perfect as your heavenly Father is perfect. Another translation, be holy as your heavenly Father is holy. Second reading, ikayong templo ng Banal na Espiritu. Ding katawan tamo po templo no ng Banal na Espiritu. Ing templo banalya, ing pisamba ng gusali, ing building banalya, uling balene ng Diyos. At lalong higit, ding katawan tamo, inyang mebinyag tamo, meging templo no ng Banal na Espiritu, kailangan banalya, ing katawan tamo. Amen. Temple of the Holy Spirit. Niyang inilawin tayo pong ebanghelyo. Nga na, dimdam nyo naman may sabi kanito, mata, libe, mata, at ipan, libe, ipan. O ini po yung batas kanita. More than 2,000 years before the birth of Jesus, the law of Hammurabi, po, lex taliones, the law of retaliation. O ini po binggitan ng ginuta mo. The oldest law is the lex taliones, the law of retaliation. Libe, po, libe, mata, libe, mata, at ipan, libe, ipan. Nanuya po ini, kanita yung oning batas. Nung mekipateka, timbuk me, ingke kang kalaban, mila ko ya meto nga mata. Kailangan mablas siya. Ilako na ka meto nga mata, makanyan muna naman. Nung nanong gawa mo kayong kapatid mo, makanyaning gawan mo kayo. Nung timbok me, mila ko ya adwang ipan, ipan, libe, ipan. Kailangan ing lako na keka, adwang ipan muna naman. Lalampas ka nito. Bota timbok na ka, mila ko kadwang ipan. Tumbukan me, 5 lang mila ko. Bawal po ita, bayaran mo rin ang alo. O ini, lilimit na ing pamagbenggansa, kan lalampas ketang depatan mo. Lilimit na ing vengeance, pero ating vengeance, ating retaliation. And Jesus said, dapat ngeni ako sasabihan ko kaya kayo, ablasanan marawak ing tawang di napat marawak kaya kayo. Di napat siyang marawak, may ablasanan. Uling istong inablasanan ming marok, adwanong mi kasala. Tinatinang metong yang mi kasala, minablas ka, adwano pong mi kasala. Nyaya ka mamablas nga na. Maging sangkanining depatana para ikagawa na ka na naman makasalanan. Istong minablas ka, gagawa na kang makasalanan muna naman, mablas ka eh. Jesus, pong makanyan. Ka mamablas, niya pinintutuking sabihan na nga na, nung timpaling nakakingwanan mong pisngi, so wanan, marap na kumupo kaya kayo, tampalingan da kayo. Irap niya na naman yung kasumangit nga na, buri sabihan niya ka mamablas. Lawin niya po yung kana kumpalad, tampalingan da kayo. Pak! Ing dugpa, malambot siya. Ibiyeme pa yung kasumangit. Istong binyeme, o ining dugpa. Amen? Sanong masakit yung palad, o ini? O ini, buri nang sabihan, numan anti kasakit, ing depata na keka, mamablas. Uling istong minablas ka, adwanong may kasala. Nano, Father? Ginoo ko, sa likot ni. Istong penasakit na ka, sa likot na ka nga na. Pero makanyan yung ginuta mo. Ibiyeme pa yung kasumangit. Amen. Balo ko po masakit. Masakit siyang gawan ini. Potangatin niyang gewang marokeka na nung gawan mo mimwa ka, lungog yung anger.
pero eka mamablas, eka maghiganti, Jesus lekoning pamaghiganti, uling gustong migiganti ka, adwanong mi kasala, uling na nitanggewan na keka, meging makasalanan ka muna naman, eka pa'y dala. Po? Pero istong eka migiganti, ingkarokan, darakal. Baluta mo po maghiganti la ring alwan niya ring aliwang politiko, karingalwang balen o probinsya, milaban-laban lang gangeni, milaban-laban la mi kakasundo, uling bengatibula, dingaliwa. Na po mila ko yung karokan, ustong mamablasta mo. Amen? Is that stupidity? Stupid. Nga naningalwa, o tiya ka mablas. Ali po, that is our strength. Puwatang nga kami nablas, o iteng sikanan mo, pero ini po grasya yo. By our human nature, malyaring mablas, uling tao-tamo, sasabihan tao-tamo mo, uling tao-tamo, may natamo, may nibatanta keng gabon niya, keng Merkulis o ni po yung pisabyan tamo, as Wednesday. May natamo, niya kailangan adwanta mo yung sawk na ng Diyos. Tamo po agaway ni, nung nakatamo so pa ni nga pong Ginoo. Pray. It is a universal call to be holy. Be holy as your heavenly Father is holy. It is a universal call. Awsan nakatam ni nga pong Ginoo. Masakit mong gawan, Father, king eko mablas. Then you pray. Pray to the Holy Spirit for guidance, for enlightenment. For without me, you can do nothing nga ng Jesus. Kay ba't nanita, uling inipuing pisasabihan niya kamamablas na nitutukin ang sabihan ni Jesus. Nga na po, dimdam yun naman may sabi, luguran may ing kakaluguran mo at pikasaman may ing kasalang mo. Dapat ako sasabihan ko kaya kayo, luguran nyo rin kasalang nyo. Father, ka sa akin na, love your enemies. Pray for those who persecute you. Love. We were called to love. We were created by God who is love. We were created by God in His own image and likeness, and let us imitate God because God is love. We were born to love and not to hate one another. We must be like God. What is holiness? It is to be like God. It is to be like Jesus. Kailangan makiwangis tamo king Diyos, uling lelangan nakatamo king kayang wangis, makiwangis tamo king nga pong Ginoo. Ing Diyos nga na, papaslag ning kayang aldo, karing mangayap ampong marok, papauran niya, karing mangayap ampong mga rokataw, niya mo papaslaging kayang aldo, karing mayap, niya mo papauran karing mayap, noon para karing gana-gana, ulinging Diyos kaluguran na katamungan. Agyam pa pong mi kasalatamo, ing Diyos kaluguran na katamo. The more He will love us, then let us imitate God. Kailangan makiwangis tayo, itong di na palang marokeka, lalo meng luguran. Ban ka dito magbayo ya, o ining pake na ning pamaglugod. Love your enemies. Luguran me, bang kanita magbayo yo. Amen? Nyapin po bawaling capital punishment Diri na nakatamang chance ni nga pang Ginoo. Through us, may kasalay keka, nga napining kasebyan, beronggan na kang bato, baronggan meng tinapi, nga na, o ninging tinapi, makalulan niyang garapun. Mablas ka. Pero istong kami nablas,
then you are holy. When you forgive like God, then you are holy. Potangi katata na masamang loob, karing kalupang tao, karing mi kasalakya ka, then you are holy. Amen? The most perfect person is the one who cares most, the one who loves most. Potangi ka lulugod kang, potangi ka mamatawad kang, kalupa na ni nga pong Ginoo, maging banal kang. You become holy. Anak na katamo nga ning Diyos, when we forgive, when we love our enemies, we become like God. Makiwangis tamo, kaya nga pong Ginoo. Anak na katamongan. So sana, pangadita mong ini. Pupusan ko na yun, mitutundo na kayo eh. Let us pray that all may become like God. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwatiyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldosi nubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mokum ka ring mabye, ang pong menga mate. Sasalpan tayo ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangasubliram niya ding mete, at king biye alanangga. Amen. manalangin taking Diyos, ing mapamatawad tangig pa, alina lang kaya katamo king kayang wangis, ban miya tamo agpang king kayang lugod, nga tamo pong sumabi, Ginoo, ibiya mo kaya kami ing kaganapan ning kautusan mo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kaganapan ning kautusan mo. Baning Santa Iglesia, miya agpangking dibinong kaya panalob, ami pakit kaya katamo kapamilata ng Kristo. Ipanalangin takin, Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kaganapan ning kautusan mo. Banding sablang bansa, mi panwanan la, kapamilataning malugod, akapatawaran, amiyabye, kapamilatan ng Kristo, karing sisisi at magbalik kalub. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kaganapan ning kautusan mo. Banding pamilya, tapat da nga pakit ing lugod ning Diyos sigpa, kapamilataning pamanalala at pamanintindi pilatan ding pengari at ding anak. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kaganapan ning kautusan mo. Ban itangan, ipasyag tayong Diyos, bilang kaya katangig pa, kapamilataning pamaglugod tamo, emo karing mayap, nune pati na karing marok, dapat tang saupan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kaganapan ning kautusan mo. Ngayon po adwan taming sarili tang kapag nasan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kaganapan ning kautusan mo. O Diyos, igpang mapamatawad, birian mo ing kailangan king miye, bankam taning kaganapan ing kekang lugod. Ipagkalum mo king kapamilataning agyag ning banal Espiritu, ing dasnan mi ing katuparan ning kekang kapagnasan para kaya kami, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
panalangin tamu kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos ikpang mayupaying tuto. Tanggapan na sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan kaya lagyo, king kakatami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kabang daraon mi itingayin, ing pamanyambami king espiritu at king katutuan, pagdala na kesa ng kaligtasan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kaya kayo, At kaya ka ante mo rin, iat nayo ring pusoyo. pakayat na raw king Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oig pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi, para king pangatsumo at dapat mo ketiking yato. Busal ning pamisalangsangan at pamisagsagan, balumi king ikaing miyarap king kapayapan karing kaisipan mi. Ing espiritu mo babaywano ring puso mi, ding mitutunggali, magmula lang milibayan amano, ding mikawani, miyadwangan lang gamat king pamakikaluguran, at ding bansa, miyabiyabi ning pagdulapan, ing dalan ning kapayapan. Magobray ing espiritu mo po tanging pamikaintindi, wawakasana, ing sigalut, o tanging sama ipawina ing pakalulu, ading pamagbenggansa, munyedalan king pamamatawad, para kaniti sukat dakang alang patanat, pasalamatan at purian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban parakya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang luking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaybat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis sing kanakong daya,
ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ammi bubu para ke kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ing anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapining biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawang mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritu mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ading sablang diakono, ating mabilog abalayan ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat, manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Ganakan talangan puring ganaganang besalantaking, ayun lalong-lalo na king Turkey at Syria at king Masbate. Pakaluluan mo kengan o Ginoo, gawan mo kengan karapat dapat makamit king biye alananga, ban kaya bening nuwana Birhen Maria duning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, mi kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin at tiro na ning ginuta mo.
ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kekang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Jesucristong kekaming talapangabos. Ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalapuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngining may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Ginutang Jesucristo, ing makaibie tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaus kingapunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, Tokyan Lareng, CGC o ASRETS, nung nuka rin tamo maglinya. By the hand ya pa rin po at ala nang sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O lubos mayupayng Diyos, sopan mo keng mibiyabiya king alimbawa ning lugod, apag masusyan mi kaniting banal a Eucharistia. Bandas nan mi ing katuparan nan iti king kekang kayarian, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Litanya ning kapasalamatan ngening magwakas na ing pandemya, siklawad tamo po, lumapit tamo king Ginoo agagawang bayo karing sablang bagi, para karing sablang bendisyon at grasyang tinggap tamo kaniting pandemya, kaybat ning balang kayadwanan, nga tamo pong sumabi, salamat king Diyos. Salamat, King Diyos. Para king pamigagana kamo, ke kami king matbudya ing biye, kimbilan mo kami kanitang alang mangangas misalikod ke kami, at biglat mula ring kaisipan mi karing tune kailangan king biye mi. Pasalamat kamo king Ginoo. Salamat, King Diyos. Para king intulot mong miyugne kami king metong at metong, kambening kasalpantayanan at lugod, lipat ning pamagdilidili at pangawali, pilatan ning sakit ke kami, pasalamatan tamo king Ginoo. Salamat, King Diyos. Para king maula at bayaning ganakadaring minampang scientifico, social at spiritual kasaupan, bistaman binira ring karelang sarili king peligro ning pangayawa, pati na ing kamatayan, pasalamat tamo king Ginoo. Salamat, King Diyos. Para king kalam ning bayong meyak kita panulo at bakuna, banalabanan ning virus at ing kapagmulalan ning mayayawos natural immunity, pasalamat tamo king Ginoo. Salamat, King Diyos. Para king kalam ning makatabang pusong pamanantabi, kanitang magugulutang maisip at maliligalig, aburido at magkakasakit, may wala kapanintunan at magkulangan king pamagpagkabiye, magdilidili at milalako kapibabatan, kanitang panawuning pandemya, pasalamat tamo king Ginoo. Salamat, King Diyos. Manalangin tamo. O malugod a Diyos, ala kaming isipan emo kamalayan, alang luang mi patak, ibat karing matami, maulaga keka, alang tulang pagmasusyan mi, mo panandaman, liban me ingke kaming yato king sakit, kasakitan at kamatayan, at balo mula ring takot aarapan mi, tanggapan mo ing kapasalamatan mi, para king malingap mong lugod king panawuning pandemya, nung makananok kang menangis king kamatayan ng Lazaro, ilabul me ing pangisnawan ing biye alananga, karetang mga patawadain, mga wala na inawa, paulining coronavirus. Inalilan mo lang tularing takot mi, at paulinan iti pasalamatan at pupuriyan da ka, keka miyabiyaing ligaya, ngeni at kapilan paman. Amen. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, intuning kapaldanan, king nanuman kasakitan, Ipanalangin mo kami. lukluk tamo po sagli para karening announcement. Pasibayo po atin tamong second collection para king World Day of the Sick at St. Peter's Pens. Ing ati po tamo ipadalala po king CBCP Commission on Healthcare para bang kanita makasaw tamo karing kapatid tamong ating sakit. At ing kapitna na po niti isaw tayo karing proyekto ning Santo Papa, king pamaglaganap o pamipasyag ning mayap a balita. Kadwa po collection of old palm branches, deta pong kaya kayong palaspas sa may bentisyon banwang metong adon milapune,
nung binyay no po, dakal pong salamat, ilaring gamitan tamo keng daratang as Wednesday. February 21, Shrove Tuesday, 6:30 a.m. regular Mass, at itapunggat panapon 5:15, blessing of all palm branches burned into ashes. Bendisyonan ing megawang abu, ibat karing palaspas tamo, at itang 5:30 p.m. tukiya puing Santa Misa. Keng February 22 as Wednesday, Mass at HRP, kalupa na po ning Domingo, magumpisang 5:30. Keng pong Miyerkules de Ceniza, ing pamyaliwana mo, itanggat pa na po magumpisang 3 p.m. 3 p.m. ninggat pa na po, kaybat 4:30, kaybat 6 p.m., kaybat 7:30 p.m. Walo pa mo rin po ing kakatamang Santa Misa. At karing chapels, 6 p.m. San Nicolas Chapel, ang pupapuing San Pablo. Kaybat in confession at HRP. Every Saturday, bala pong Sabado, ating confession. Magumpisang 4:30 p.m. hanggang pong 5:30 p.m. Ulitan ko po, 4:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. Detang bisang mangumpisal. Eko po daratang 5:30, o mama ko na kaya kanita, rengalua, datang la 5:30. Ating kaya pa pong misa, karing barangay chapel. So, 4:30 po hanggang 5:30 p.m. Registration for karening mag-first communion. Dene pong mag-first communion, ilapin detang may kumpil inyang March 11 ang pong November 5. Ay tapon kaybat atin la pa pong catechism classes. Ating taulindili fundraising sale at the patio. Deta pong bisang makatakman manyaman na buro, atin po kita, balo po tameki sana. Den po nga sobrami, pupantala po keni. Ing obra po at sukeng kagulutan kanini. Dening posti, mididinano pong carbon fiber. At deta pong epas sinaw, kakatukanda kayo puso at kapanandaman. Kareta pong sinaw na keng pisamban, dakal po salamat, karetang epasinaw, kakatukke po kaya kayo, maragul pa po yung obra. Ing estimate tamo po keni maragul, more or less 150 M. Maya pang ginawa na kang bayo, kasama mag-restore. Pero ya pong kailangan, pota pong mayari ini, pota pakasal kong pasibayo. Amen. Masanting yang masanting po ya eko po sana mainip. Nung mainip kayo, mas mainip ko. Ikaming pari. So, misaub-saub tamo po, pangkanita, lalo king malalagong panahon, ini po mayariya. Payari tayo. At siguradong mayariya, king saupyo, at king saup na ning apong Ginoo. Amen. Palakpakan tayo po yung apong Ginoo. So, kaya kayangan po, dakal-dakal salamat. Talakad tamo para king tauling bendisyon. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.